Doming, mabali namin. Mayat mantikolom na ti padak a contributor iti Iloco Magazine. Ayun. May panggap ka na iti dingwan ti kanay na sursuratin na. Agibaga, may papan ka na iti tips no kasano ti pandakamintinar ti nasayat asalon at nagiti dingwan. Ada may papan iti aso kan pusa ti mabasak iti kolom na. Veterinarian nga to na ito amanura. Saan ko pa nga naranaan na nagatindar iti annual conference sa Bangangay. Way pa parabat iti aso. Insursurat na nito. Makaawat mo dagiti aso. Ito. Uy, makaawat na ngagpaiso iti sao. Basta maisigo na may suro karakwana. Ado, ito may padamag, may papan ka na iti wonder dog. Kas kumakarag iti aso, para sa aywana na iti eksperto na animal tamer. Unod, trainer ka na iti aso. Ay, nabanok man na iti mata ka. Paginanag malapit ida. Come on, rebutan. Ibusem detented kwa kanam. Special data para kang ka. Di kaglagi din, mga kakit din. Hanya naragsak mo. Wen ka di. Kung vipto man, di laok ni supeng itilutwan na pang malaman. Agmauyong kan sa amatan lakay gustay. Nanay, ano? Anya tibagbagam? Agmauyong kan saan? Kasasa umatakas la tao day ta asom. Kunaklano at dakadom atawa kasasa umitay. Day tamat gaya pakpakanam nga aso. Makaawat iti sao ni rambutan. Ne. Taulan nakit din. No, rambutan. Di may kaso dita. Ibusem kit din dita kanam. Nakitam. Makawat iti sao kunak tumad. Ay, awan mo lakay gusteng. Ay, imbaglakit din. Tasaanan na si Kapitan dito'y nagbugsutan. Ibagan tukit di dagitao nga agmauyong kan. Ay di ka nagsaupay ti Jack maguston anno. Ang mga no Jack tumaanawa to'y asok no ison ti makasurawn. Na, pagkarit mong sapay deta asom asogargar. May sa. Ay, iso nga ta rambutan ti impanagan mo. Kasogargar ti dot-dot na niya. Kasla rambutan mo't nga agpaiso. Imbaglagit din. Tasan analabaga. Wino green ti kulor na. Tadi rambutan atalagan. Dua. Ay, manjakon. Sige, lumabasak pa ay. Ay, lumabas pa'y kunamgat dimbagas kamay. Darasem ti pumanaw. Tamang nusik babon na kanirambutan. Dita kayon, iti aso marambutan. Ay, aglimbong kan.
Lakay gusteng! Aglibugan! Na. Salpag tayo taon. Dantulal daw na kanyak. Rambutan. Laglagi pam daya tawan. Ikan tanto iti pagnakpan. Wen kasta. Amukmut na makapagkinawatan ta. Isu nga uray anyat ibagbagat sa bali at tao. Di kalata nagreklamo. Siyak ti makamaw. Wen! Talaga bilibak ka ni tatang. Naglaing ni rambutan. Anyat pagkunaam analaing ni rambutan. Makaawat iti sao. May baunda pa yun. Talaga amoy. Kasla na panagnakamot ng timbagak. Winmit. Manipod nalpas ti eleksyon asikan tinagtugaw a barangay chairman, binigatan a kasasao ni tatang ni rambutan. Addan panawon na makisarsaritay di aso na. Ayaw. Dakkel ti pagimbagan ita ti kasasaad ni tatang. Tasaanan a may stress iti barangay. Hangam ne, amang ano jay aso na ti pakaigapuan ti stress na ita. Hapay mo'y. At dadagitay mangkat katawakan kuwa na, numaranaan da kasarsarita na jay aso na kat ada lumabas iji arubayan da. Yun. Nasa kanyak ni tatang tinaramid niya ano di kalman. Wun, number 1 day jay nga ano a kontrabida kinirambutan. Day jay mo tatao. At dala di taawara. Artak na jay. Awan trabaho na. Mas daawakit di ah. Sa dino ti pangalalaan na iti gatgatang na iti ara. Patuludan di bakit na kat na aday di Malaysia di asawa na. Aya? Kunak mo nagsinad ha? Nagsinad ang taa. Hanggang patuludan kanumat di asawa na. Isa mayat lata ti istambayan na. Kadang ta urayin na amanabtuog. Kat nungay awanan ti manabtuog. Ay, hanya pa nga. Isun ti manabtuog. Nagadukat apakariribu kamun ay agusteng. Day tapay kat maipapan iti asaw. Gapo tamakapasuron nagiti daddo maatao dita. Anyat pakasaksak na randaya. No pagbalbalin nakakaslat tao ti asok, takasasaw kakaslat tao. Baybay amlat ta ka di ida. Naglaing tupay ti asok. No amudala kuma. Iso at iparamag mo. Di ka masuron. Bay amlat ta ida. Basta saan dalakit di adangran ni rambutan. Amangan wadan tumangdangran kinkwana no umapal da. Umapal? Kitwen. Apay, basta-basta aya ti maddan iti aso akas kin ni rambutan. Maibaon ni rambutan. Nagadulakit din aya. Jesus. Rambutan, come. Yeah. Na, Come here. Makitam, nanggeng mo, si Mungbat. unag paiso. Bimaringkwas tita nagkuluban ng edana. Come on, rambutan, my dear. Come here, come. Na. Na. Masidag nagpaisaon. Ha. Ha. Wonder dog ni rambutan ko namsay. Ay, unan niya. Man ti aso ang makaawat iti sao. Adumuten di makaawat iti sao. Ta adumut di tanti tumultulad. Tumultulad. Wen. Kasi ti aso ni Turko di dadaya. Kasasao na muten di aso na akasla makisasao iti tao. Unan niya. Kaslag tutulad pa ikidi tinagan ti aso ata. Rambo tinagan ti aso na. Saan mo ta rambutan?
Ang kaslakastahan. Kaga ngayon anagan ti aso ti Rambo. Ngam tinagan ti aso ti naidumduma ta rambutan. Ang nagmade. Nya nagmadi. Naisalsalumina. Come on, rambutan. Itangal mo deta chinelas ni Sufay. Gusteng. Come on, come on, come on, come on. Go. Itangal na agbeso. Nirambutan, pangipanam dita chinilas ka. Ay, baga may sublina ah. Ay, rambutan, isublim dita chinilas ka. English ma. Ah, Rambutan, come back, come back, come. agsubling agbeso. Oo. Na. Come on, rambutan. Return the chinelas to Sufeng. Come on. Ala, Eh. iso na ti chinilas iti at isa ka. Ako nagtumit. Nakaskas daw ni rambutan. May baunin. Padasem to kit nga ibaon na mapan gumatang i-gestor ni kakasaka. Aniya? Wine, padasem mo ibaon. Ipakwintas mo di basit a basket. Ikabil mo ijay ti igatang na. Na. Ila ibagbagab? Tapay kiding. Asyak man ti mangibaon. Rambutan, go and buy gin. I say, buy your food. Dog food for you, okay? Yeah. Nakwatan ng sa timbagam. Ibaon ko man ngagpaiso. Tagtagari suping. Tadi makirot ti utik na. Masapul a bilihin ka na imbag. Kansyak la ti mangig na. Napan ngagpaiso ni rambutan. Kalpasan akin asarsarita ni Gustay kat impatangal na di basket nga yan ti kwarta. Taypay mat basket a pagikab-kabilak iti ipit ti linabaan. Nakat surutan ni Gustay. Surutan na nga tay tinalimod tanay. Sirip-siripan na pay. Ay, anyan ayan ni Gusting. Alaman nga ron. Pangkitaan man no pudno ama ibaon ni rambutan. Neng, nanang. Anyat ting nga agan niyo. Kasla dapat padaanan niyo, aga po di talaod. Ay, ne, adda ka matgayam, Rosa. Ni man tatang mo kanji aso na. Ni rambutan. Ohen. Amom, binaon ni tatang mo amapan gumatang iti dog food. Tapno adda ka na. Anya? Ohen. Binaon na. Kat ni agturong iji laod. Iji samot ayan ni Banay ti papanan na. Kat sinurot ni tatang mo iti nalimod. Kitaan na nga ta. Numapan nga agpaiso iji istor ni Banay. Ala! Ni rambutan nga aso? Mapan gumatang iti dog food? Gun nga ta. Pinalpali kong aron ida. Iso santa pa'y amapan iti papananta. Urayan taman a makaawid ni rambutan. Ay, datatang mo kan rambutan kunak kuma. Ne. Kita nyo. Adda sumungad nga aso ang nagitangal iti basit a basket. Daytay mat aso ni Manggusting dayta. Ni rambutan. Ay, well. Iso nga agpaiso. Ala! Ada kwarta iti basket ni intangal na. Kitain nyo. Itang tangad nan ti basket di ta istor mo, Banay. Gumatang samat. Apay rambutan, gumatang ka? Iawat mo ta basket mo. Ala, iawat na ngagpaison. Ni. Punon sakit ang makaawat iti sao. Dayta aso nila kay Gusteng. Anya apay lat panagkunaman no. Ibaundan tupay nga umay gumatang. Anya tinsurat da agatangan na. Aguray ka. Ala, surat ni pasado Chairman Gusting daytoy. Oy, naglaing kan nga aso, rambutan.
Anya kanot gatangan na banay. Imbaon na agumatang iti dog food na. Dugpod ti gatangan na. Naglaingan na ito nga aso. Mabiit lang rambutan. Ikargak dito'y basket mo to'y gatangam. Agraman ti supli to'y kwartan. Ah, Naitan ni rambutan. Nakagatangin. Sanak lang agpakpakita. Uray ka makasangpot iti balay sakto sumaruno. Talaga nasirip ti asok. Nakadayo ni rambutan. Sarunwe kaon. Talaga mo ta. Lagay gusteng. Ah! Ni ano? Apay! Day aso. Wayne. Nakita mo? Naibaon ko ni rambutan. Kaslat tao ko nakngarudan. Di ka mo't ngamin mamatay. Ay, bayat man. Mayat. Nay, apayak kas kamot lagrong-rungiit nga ason annaw. Ay, di nakidasig ijay aso. Ta sa anak nga aso. Ah, Makita man no talaga ang nalaing jay asom. ni apay annaw. Anyat aramidom kini rambutan. Ay, ti salbag. Di na kon sinumbatan. Dan sakit dida ka sa panggepen na tiloko saan nga garamit tagbabawin to lang. Naggasatan kini rambutan lakay. Maibaon tagayam. Agasam, naibaon anapan gimatang. We, nagasem. Kaslamat lay di nabuya ko ni ti Facebook. Anyaman anabuyam ti bagbagamaw. Ada aso ama ibaon ama pan makichinda. Impatangal da yi basket nga ayan met lang yi kwarta nga ibayad na iti katangan na. Kitsigod sa meten nga ammo dagi di aglaklako yi aso. Tay kandalatan nukas jay sangwen na di kayat nagatangan. Sada alain di kwarta iti basket ket supyanda. Kargadan tumutin ni di basket di ginatang ti aso. Wen bakit na. Tay jay matket ti tinulad ko. Kunak nusan nakabalan ni rambutan ngem perfecto. Naibaon ta na pan gimatang iti dog food na. Ayun nga raw. O anya, mayat kayo iti kunak kakadwa. Bastante ti pulutan tayo no kasano. Diyak amo nga dagayam papartin nga asom pari ano. Addan ton parikilnog. Addan ton aso ket partyen tayo adagos. Ne, saan mon samat nga aso ti bagbaga mapartin tayo? Ay, di ka mangiramraman iti baso la. Ay, di ka man kundi sa udita kilnog. No kontrabida ka, saan kan nga may makipulutan? Ha? Sana ka kontrabida pare ano? Malawan, umayak to. Bilibak di taaso yo manang suping. Apay. Maibaon agumatang iti mismo akanon na. Ay, nakitam gayam. Ay, uwan mat. Daki di istor ni Banay idi napan gimatang di aso yo iti dugpod na. Maray awak. Uwan manang suping. Nadlaw ko ni pare ano akas lamasuron. Anya? Uwan,
Masumsum sa launa ijay aso yo. Ay, iwain. Masuron ni ano kada gusteng ka ni ti aso mi ani rambutan. Mas daawa kan mangkit dino apay. Masumsum nga taa. Umapal nga taa, taawan aso na. Rambutan, ayan mon. Umay ka mga anay. Niya pa'y nga ya, di sumungbat ni Rambutan. Sigod ano awagak ket umay adagaws. Rambutan, ayan mo. Nay, apay lakay. Awan ni rambutan. Nawan nga raw. Asos, agaraw kan lakay. Ah. Sa pulim ni Amnaw, amangan no kinidnap ng di asom. Anya, Naamwak kinikil no, nga agparti na kano iti aso iti balay ni Annaw. Awan mo't aso ni Anno ah. Amangan no ni rambutan di parchendan. Ay, saan nga gararamid? Ayan tay kumpay suping. Ni- Itad mo kanyak. Ay, saan Agusteng? Amangan no makakumpay ka iti pakaisarsarakam. Ngalamapan ka kidin, tawagak ni Dumain, labapan mo't ijay. Wala. Maluwan yun ti ulo na. Tangurong-urong tayo. Si kanti mang malo ano. Nakabutbutong talangana. Kumagat na ita. Nakakawar mo't. Gutadun nyo takawar na. Sa igiddan tayo ang maluwan ti ulo na. Uy, si kanti mang malo ano. Sakman laangan. Nan, tay binalsig a pagtungo tamalukaw. Ay sus. Nakarungitan ti aso ano. Kumagat na ita. Ay, tungulan nyo! Ay, guyutan nyo, tikawar na! Sa laki. Guyutan nyo! Santa kayo! Manggusteng. Steve German. Sige, Rambutan! Ikaw may tipagnakman day tataw! Sige, kakataw! Saan? Kuraban! Matayasan ni. Ay, tagtagainap na kaya. Ano na chay? Wonder dog ni Rambutan? Domi, mabali namin. Ano na dyan? Napati bataksa. Wanda ka na mangguygoyd ka na kiti sakak. Narinig ti turog ni Rosa. Ibag na saan analukag iti panagkulibag tong ka. Diyak amo no nagtagtagay na pa kung saan. Kas lagpay-pay so di pa nakaguygoyo na kiti sakak. Awan mo. Mayat mo ti pa nakaipot-ipot ti ulos ka rin ti dapang ka. Ha? Apay nga, anay putipot. Naguyod pa ikit din. Awan ulos ni Rosan. Inayadag may simpati ulos. Ay, anyamot na dyan. Nabati bataksa. Parbangon pala. Ibaglakid din nata nakasilaw lat na dito. Lampshay dito abay ti kama. Makita nanda sa bali at tao dito kwarto. Ay, no tao at isumurag. Asaan nga ansisit? Dila may ibang pag-aakon. Ay, agkumutak ta, pilitot ti maturog manan. Napanunong ka kon.
Sa bagay. Kapag isunatan na ito yung kaunag ti kalkalyag, kapag ibasuraan ka na iti makasugat na basura. Kapag ibasuraan ka na iti isa na malungsot na basura. Pala ko na iti nabukwal ko. Tapno makatakdang ako iti abot. Oh, Dom. Di ka pa inalpas din Maul di akali na ito yun. Palaak lang itakdang na ito nabukwal ko. Tumakdang at taon. Naunag daytan? Uy na. Mabayagmat nga ta mapuno na ito yan nakaunag. Ayun manumatlat maibasura ditan. Nagitilangat makasugat na basura. Naalala pa sam daytan. Agdigos kanton tamangal daw tan. Mangal daw. Anyat oras na ya. Ala, kat mo danda ni alas 12. Anya. Ay, nagbiitan ti oras. Isungarot alap pa sam daytan tap na makatakdang ka dita. Sakbay nga agim punto alas 12. Nya. Apay akas lanas kan unay nga sardeng kon sakbay ti alas 12. Win di makabutan ti alas 12 dita abot. Di mo amo nada na sa law mo dita amang yabot kan ka. Alali pa simon. Anya mo ni Rosa. Kasla pa'y mangbutbutan. Nay. Apay ngay, adito'y tinagkalyan ni Duming iti abot, apay nga ta. Ay. Na, maday. Katno dito'y abanda ti ayan na iti ginaburan mi iday. Tata nakita mi alungog nga kaslawan lansad na. Ita, Imay ko kinita to imbaga ni Rosa akinalim apagibasuraan nyo kadagiti saan amarunaw a basura. Uy. Naunagmat nga tamday ta. Apagisaw. Ay, apay aditoy. Madi ditoy Duming. Daapay tatang. Saan na mabalin ditoy? Gaburam. Katno. Gaburam. Mangkali kay ti sa bali. Uray tulungan kan. Basta gaburam. Apay agaburak. Nagbano ka kakinali. Basta gaburam siya klima kamo. Tulungan ka kunak mate. Doble trabaho ti ammo ni tatangyaw. Saan da na nakapanya barangay hall gapulay ti dayjay nga about. Jak maawatan ni tatang. Doble trabaho ti ammo na. Aguray ka. Inakman kitaan dya kinali ni Duming nga basura. Awanan nagaburandan. Agkalkali da nga miniti sa bali nga abot. Anya, Ingkay kitaan na. awan, adalang kayat ko ang makita ijay. Isumot lagayam. Ay di ka nagsaw. Ang mga no damagan ni Dumeng, no apay akas tauna iti panangiparit ko iti pan nakakali day ta apaset ti lutida. Alawanan nga di mo pigsaan na mga numangag na. Hindi ka nagsaw kunak mo. Ala, sikat ti makaambaw. Nakasalitam ka din dagiti sigod agagayam mo. San pay? Bareng agpakita da ita. Agpakita da nga ron aya. No datamanugang mga pilosopo dita. Sa bagay. Ala, tulungan nga ron ni Duming dita. Kaasimot a pinagtublem nga agkalay. Imbag tapinanawa ko ni Dumeng. Imbag nga gawid ak tulatan. Ay, agpakita pa'y nga tadagiti gagayim ko idi ditoy. Si bibiyag da pa'y nga ta. Winaw, niramraman da nga ta anak COVID.
Manipod nga minidiawanan ti kubit kat saan ko na nakita ida. Na, anyo di dyan. Lakay. Ay, dandan isang kupayan awatan di sa umadakan. Ay, mado kayon. Sigod na daw kami. Mano kami lang amin. Anak pakita din ka iday. Kumusta kayon? Man, tamang kumusta ka? Ang dapay ayan na talagad. Apag naanan may. Kat awanan. Kat basal mo. Anya? Arif ito. Apaya kasla kaungodak metan gagayam ka. Sumbat ka kata kami. Apay amin andaran kay manugang mo. Anak kali iti sa baling abot. Narusudan titok-tok ti palasyo me. Anya? Katno? Talita, kita, nalipatan na kami, naminan. Imakar kami, iti nagpistuan. Gabuta, madalanan matan, iti ayos, ti danam. Ti sigod nga ayan, me. Anya? Uwan, kat basal mo. Apay minandaram ni Duming, anak kalay ti sa bali. Kat tipay batog mi, timbagam, akalyan namanan. Ay, saan ko nga mo? Diyan ka mo ngay makar kayo. Ay, oo, naikatapan na kairanrananan. Basal mo, urayam ti dusam. Tapag sasaritaan mi pa iti konseyo. Anya? Uwan, ay nga, isan lang asyak di agbasbasol. Iraman nyo di manugang ko ata isod nagkalay. Ayan ko. Nagpintasan na kwarto dito. Adda ka dito na iranta a kwarto dagiti sangsanga ili at tao. Eh, ayan dyan nagsao. Ha? Nagbasik a babae. Basitat akas makitam. Ngam dakkel ti puso. Kaibaan da ito. Innalada kayo dito'y pag-arian me. Tapno makita yo tinakapayan ti pagnanaadan me. Kapu iti aramid yo. Anya? Gayam mi ni katugangam Agustin. Inramraman da kon nga inyag dito. Di mo malagip. No kasano ti kaadam dito'y. Anya tinaramid yung kanyak. Api nga wan malagip ko anapasamak. Basta daak matlatan dito. Nakaturog ka. Maal-ala ti man naturog. Isubli da ki di balay may. Awan mo kabasol ko kada kayo. Tapno alaan dak dito. Saan? Aging ga iti saan ang masolusyonan ti problema at pinaranway yung agkatugangan. Agyan kayo ditoy. Makipagnaad kayon kada kani ditoy unag ti daga. Nanang, arabiin, ngamawan mo't langan datatang kanduming. Napnapananda nga ta. Day ta ti saludsod. Ure ka sa no ti panangawag ta kadakwada iti cellphone daawan mo't sumubat. Nagkuyog da nga ta? Kasta ti amok anak ko. Nagadupay ti makasapul ken ni Duming iti barangay huli tay malam. Anyalat sasawad da gijay nagururayan. Adu kano ti sauda. Dagijay launay agala iti barangay clearance. Gipagpag na iti business permit. Nataktak da kanon. Anya pa'y ngay. Nabaybayan na pa'y gaya man ti obligasyon na iti barangay. Kasano no santay lata maura ida sumangpat. Ay, diyak ka mo. Pangsapulan tayo ngay kadakwada, nanang.
Anya launa ay tinakabasulak ka na kayo gagayam. Nadagsan sa tidosa nga ibagbagayaw. Nas ka na makaawid kami kadagiti babalay may. At da obligasyon mi kadagiti kabaranggayan may anaskan asangwin may. Awan mamalin mi. Ti ari-ari mi ita, ti masurot. Baliktad ti utak dayjay. Saan ang makaawat iti anyaman na palawag. Sino nga min ayaday jay? Ningarod ari-ari pito. Puliti nangisit a kaibaan dayjay. Ay, sumod lagayam. Putot tinangisit a kaibaan. Nakipagtawid iti tawid ti inana a kapulyan mi nga anak ti sigod ari nami. Ay, kasano day ta? Awanan dagiti nagkauna nga ari kan rina. Natay dyan? Nairamraman da na pukaw iti pandemya. Adamit COVID ditoy. Anda, nagmarang mangga ngamin iti rabaw ti daga. Idi kang itingitan ti pandemya. Nukasta, sanla dagiti tao tinapiste iday. Ado, tinairamraman kada kami. Ni, ayaban na ko ni ari-ari pito. Ditakan, Costello. Ay, pinanawan na kon. Kasanungatan? No sandak aparwaran ditoy anang ipupukan na kanya, ay saan naklakid di makaawid. Kat ni nga taduming. Kadwak nginyag da ditoy. Ayan na nga ta. Sa dino nga ta tinangipanandakeng kuana. Okak. Okak. Ako kak. Andiyan na jay. Ada naguni ato kak. Okak. Ito yan mo. Ito yan tidapan mo. Tayan ko. Tikaraw. Amangan numapadtikan nakit. Malausa. Anya. Tokak. Sa anak asigod ato kak. Ay nagsao. Kaya't makapanaw dito yung guste. Anya. Tulungan ka. Masyanakin ka. Ay kasta. Kokak. Kokak. Kaya't kulaunay Kasano makalibasak. Ay matulungan na kaday kay nagbasit ka madaparswa. Kokak. Kaya't magpahag palinakas kanya. Ibagam lang. Anya. Agbalinak ato kak. Kokak. Kokak. Agbalinak ato kak. Ay kasano nga ta? Ang desisyon ka. At mapadpadaanan aging ginagokak. Marasuod tinaga. Kokak. Anya. Sige. Agbalinak akasking katukak. Ang kasanaw. Kokak. Ako orayan ni Domingo. Ijereng at alumsutan tayo. At kidem ka. Tasukitek na kitiabot niya kong mo. Anya. Kidem. Kokak. Di kidam dayta Kokak. Kokak. Nagimbagan. Ada akon iti karotan. Awatan nga da akon iti rabaw ti daga. Kokak. Angam. Tokakak latamat. Kokak. Ada kapadak ato kak dita. Ay, naglada na tokak. Nagngisit. Kuribet-bet. Nagposkola ko dil na. Karag na ita. Umay dito ayan ko. ay may siya katukak. Oray si kawat kapada katukak. Sekat samat ni katukang agosting. Gosting tukak. Kuraje tukak anong tulong kanya ngaglibas.
Lukas ta. May sa tinang tulong ka data. Di tukak. Wan, domeng tukak. Kasano ta? Makawid ta ka diti kastoy kinatukak ta. Kokak. Nasapol kag sublita kas tao. Ngam, kasano? Amo. Awanin baga tayo tukak. Aramidak tap nagsubli kas tao. Kokak. Nalipatak mo tinagdamag titi aircon na makalibas. Kokak. Kasano tayo? Tukak. Naglagto-lagto ni katugang ka Agusting tukak. Napanan na nga ta. Ang mga pinanawan na kon, kat nagawid din nga oreno may sapay la tukak. Domingo tukak. Kaibaan anang italaw kanyak. Nasurutan na. Di ko na makalibas kayo. Ha? Ala. Tangay sa anak matadakas aparswa. Kan manang nga si akmat talaga. Sige. Pagawidan kan Domingo tukak. Hindi ama na. Ala. Agawid kan. Amangan numatayan ti asawam itinalaos adanagnakan ka. Ngam, saan ko mabalinda gawid amay saak atukak? Agawid kan. Maputam tulatan asaan kagayaman atukak. Awit. Kokak. Kokak. Ni domeng data magmata. Saanin na tukak. Kokak domeng. Urayan nak. Pigsak ti lumagto. Tapno adayo ti malagtok. Makamatak ti domeng. Gawin dita. Domeng kokak. Urayan na kokak. At dato ka nagdiso iti sangwanak. Ni tatang gusting tukak. Kokak. Salbag ka domeng. Pinanawan na katen kokak. Kasano ti panagbalin mo na domeng. Kokak. Bagamat na atap no. Ang subli ako na gosteng. Kokak. Kwa, antay. Awan mo tang. Anyat inaramin mo. Kokak. Tayo napinta sa kaibaan. Nasaya at dayja a kaibaan. Iso tinang tulong kanyak. Ngam, awan mo tang. Ayabam. Kokak. Awanan tatang. Alam na ayabam. Saan ka nga gawin? Aging gati dinak mapagsublimot iti kinatao. Kokak. Anya? No, agdanayon ato kakak. Tukak kamag. Sana mabalin na siya lang tit. Tukak. Kokak. Tukak. Kasano nga iti panagbalin niya mo na. Ay. Agyaman ako. Nakatulog ako manan. Nagtagtagay na pa manan. Ay. Agyaman ako. Nakariing ako matlang. Anya di natagtagay na ko. Nagbalin ka may atukak kani katugangak agusteng. Nagsubli ak atao. Ngam ni katugangak. Nagtalinaid agusting tukak. Domi, mabali namin. Dom, andaman na tayo akabagyan min. Manan, Wan, Dom. o sino? Kasinsin ka no ni tatang iji Ilocos. Nay, Rosa, dumay, ganda kayaw. Ni, ada ni nanang. Wan nanang, mabit lang. Ay, umay kayo. Binaunak ni tatang yaw. May ko kano damagan no sumurot kayo di Ilocos.
Diyan tinatay, anak. Wan. Sa dino pa'y kuma. Ni Rosa man. No siyak akit. Wala. Apay, di ka umay dong? Ay, umayak Nalakaayat agbating agbaymay sa. Ay irumbang nga umay kamait dumeng. Mabutang ka nga tamal alyan niya. Anya mabuteng. Anda aya al-alya. Asus, kumano jak amaw. Ay, kaano nga iti papantayo, nanang? Inton bigaten urayan tayo ni Jetty Pompon. Inton Sabado kano. O sige, sumurot kami. Narigat mo at no bayaan da kay latan ang da kailangang timapan. Sa pulin da kami tumot lang nang di kakabagyan ni Jay. Ay lakit di Iso ang mapantayo nga upat. Masapa tayo nga agrubwat inton bigat. Sige, ayusak na iti mapanawan iti barangay. Mangduto kaklatan iti aguay si chairman bayat ti kaawan ka. Ay katun Dagasanda kay latan iti balayaw. Wan. Urayan da kay tulatan jay balay. Sana mabalay na jak mapaan. Maudi apan nakakita kon kini kasinsin. Kabaddo nga alak ni kasinsin gusto. Ay, Amangan walalyan na kiday. No di nakmakita tumanaw itilungon na. alakit isagadang marod dagiti kararag mon. Ta sigurado. Si kantuman tipos gandan amang kita kadagiti maarami. Wen, day talaunay agkararag. Day tati may sa agapuna kasapula na mapana. San ladit na? Kailiw ka makita dagiti kakasinsin ko ijay. Ay katiksam nga rodan da Rosa. Amang ano di da pa'y nakarubwat. Minawaga kita yun. Hala. Sapaan ta nga rod ti maturog. Kan agalarm ka. Tasig sigurado masapa ta ang makarieng. Rosa, agi inarasas dagiti kapada tayo pasaheros. Itay pinara ni tatang tibos. Kat linawat na nga agkararag tayo nga umuna. Wan nga rod. OA kunada. Overacting ka ni tatang. Overacting ayat ipanagkararag. Nga rod Siguro, sandang agkarkararang. Amangan mo saan da nga among agkararag. Kuram kitiya. Ne, kita ang natatang kananang Ala, agkarkararag sapay lang ni tatang. Kat uray mat ni nanang. Uy, agkararag dan sa pelaan. Ito tuloy da nga ta. Siguro Ne, kita ni tatang. Pero miti pa nagkimot-kimot ng bibig na. Sika, tuming masiputan na katawa am ida. Sige ka. Ay, saan? Oh, nagmulagat dan. Iridip mo kit din. Amok Tay ka pa makaturturog. Mga pa nagadupay lang makitkitam. Nala, sana. Robin, pakuwalagan. Baka yap-yap matan ti aircon ti boss. Rigan naktaw na makadanon tayo. Unay apaw ti turog mon, no di kantupay lang makarieng. Upat nga oras ti biyahe, domeng. No bilang ta sa anak to pa nakaraing kunak mo. Anya ti amak no, may masak kong ti maturaw. Rosa, sumit nga tayo. Itay pa'y amagmag na tayo. Yung din tayo matila makadano na niti balay tinatayan. At tagari, layaw awan tayon sa. Agtanga-tangag ni tata nga mangkit kita kadagiti numero to tunggal malabsan tayo abalay.
Na. Aguray kayo managuray. Wait a minute. Apay gusteng. Nalabasan tayo, hindi pa panantayaw. Nayaw-awan tayon sa mutan. Anya akalya nga min ayat ayan ti balay da kasinsin nyo, tatang. Kalye 13. Wen, kalye 13 ti ayan ti balayda. Anya kalye day tuyain. Day taman na Kali 69. Sos, nakaadayo tayo. Nagadayon sapay sumipmutan. Ngalala, subli. No apay at di umatlakad kitkitanin. Di kagpabasol Hala, agsubli tayo. Anyan. Dagamen kagabagyan. Pasensya kayo da narabian kami asimang pait. Ay, apo. Ay, apo, ay. Gusto nga kayong ko aya. Ay. Agyaman na, tanda Ay, kayo. mabit lang, ipang, mabit lang. Ay, jak makangas. Di nagrakapun akasla. Nailiwan ka bakas. Ay, apo, mga pumangon dito nakalungaw na. Ay, apo, ay. May anak kan mat nga umiliw kan ka kayo. Agyaman na, tanda ka madlangan amang ikararag iti kararuan ni gusto alakay ko. Adanda ni ka nagnagan mo. Ay, Gusto aya. Gusto ekmetan ti maunat no kaskasan aya. Sweetheart ko nga inililaya. Ay, adani kayong gusting at tagiuray ko aya. Isuti na yaba ka mangikararagin ka. Sweetheart ko gusto. Gusto aya. Abirat. Ay, ipatan namin ani gusto ka o katnay. Agoy-uyon tadila na di ka kararakot mo. Rakrak na pumitlatan. Ay, umilit ka. Ay. Apaw. Huwag nga rin ay, agoy o hindi dilak. Gapoy ti bandog ko, nagnagna. Apaw. Sa di nakat ibatan. Ay, hagagabsodak pa yan. Ala! Agulimig kayo, tagkararag na yan. Ay, lakay. Ang mga saan mat nga agsusurot ti kararag mo. Tani, nabambanog ka. Ay. Nabakal ka pa yan. Abay, Agi na ka pa'y kumamot. Sa narumbang, itantan di pa nagkararag. Tama nga makaunan ni sa talas amang guyod iti kararwa, ti ikararagan. Ala, irugim nga rudan. Agidam ka nagdumog dayo amin kagabsa. Agkararag dayo. Amen. Nekat makipagkararag ka ay makipag-amin kayong mutan na kagabsat. Mangmangig kong titaraok ti manok ni San Pedro. Mataya ko. Ay, lakay. Kung nakatumat namin nga aginanaka pa'y. Ay, ikakabsat. Ikararagan tayo kumamot ani gusting ko. Bareng di na ilayaw, dagbugso, tanay. Ay, kayong gusto. Pasensya kan Yuray mo labasitan, ti kararag ni kasinsin mo wan. Agi na nalabasit. Kaya po, gusto kaya. Sorry, kasinsin ko. Kaya. Nadagdag di pa nagamin ko.
kasla sobra jay in lualoyo Nagadumat ti ibagbagayo iti lualoyo. Manang andang. Ani asubra? Uwan Tamanipod edi ng rugiti lamay. Ket naglualo kayon. Ket saan nagbaliw ti bagbagayo. Ulit-ulitin nyo mat ti kararagyo. Nga nga ulit-ulitan ti sasawa. Uwan mat. Saan nga ta mauma ni Apo Diyos no kasjay nga iso ti mangmagag na nga kararag. Mauma ayamat ni Apo Diyos. Saan mauma ukaw? Panagkunak ket mauma. Isu nga imbes nga adda masungbatan akararag no kwa. Ket awan. Amangan no matikaw ni Apo Diyos ket dinan masungbatan dagiti kararagyaw. Kila sa asawa mo koy. Ala, tangay nalpas kayo na nagkararag ipag. Kwa, ay kastinay, siyak mo ti mangi kararag, kinila kay Mao. Ay, alaman nga rod kayong gusteng. Nay, kasano daitan? Ad-addaman asubran Nagkararag daitayon, tata. Sa bali aje kararag da. Ngala, si kaman mati kumararag kayong gusteng. Barong no ti kararag mo ti masungbatan. Ikararagam ti kararuan ni kasinsin mo. Kat mo asawan, awan pa tinasumbatan na kararagyaw. Kasla nga rod awan pa'y. Iso ako nak nga amangan no tila na kay sabsab-itan di kararag men. Saan anakadanon kini Apo Diyos? Wano, amangan no sinipaw ni Taning kunam ama ng andang. Adala amin ditan amangan mat no studyay ko nam asubra o koy. Kat saanan nga amo ni Apo Diyos na niya ti unaan na asong batan. Ala, aglisi ka nga ro dita abay ko. Taamangan no mawadagan ka, luganan nak ni Santo Espiritu. Nay, baliktad sa jay kinunam kagusteng. Saan nga ta nga Espiritu Santo? Iso mo't lang nga iso, basta adda Espiritu na. Wen, ama-aman nakabalin. Sika timang kibi ni di kararwa. Hey, salagay! Salbag na itang aso. Hey, kugtaran nyo man, tapno umadayaw. Ni katagulimag kayo Tagkararag na tao. No di kaya gulimag, pumanaw kayo dito tama ka istorbo kayo. Ayan ko itayan. Nya kay, nayaw-awan akon. Amami sa dilangit kayo. Insardeng mo sa itay iti amami. Mistik ka, abirat. Ay, Apo amadaydayaw ko namlakay. Iti tinagsardengam itay. Hey, salbag di kastoy. Sana makapag-concentrate na tao nga kararag. Ay, agbreak tayo bay. Ay, ibag. Tay kapi nga, ipakapi ka pa'y Ay, hanyan di kastoy ako stumbrida dito Talaga nga ta kastoy. Turo ganda mo ito'y minatay. Uray mo da sufing kanrosa, nakipagililad da mo din. Takasanaw. Palawlawan mo ito ni tinayaplag ni ikaman tilungon tinakamasaya gabang kay. Ay, apa ya? Nini. May dito ni Doweng. Tatang, maturog kayo. Ada ulis kan nga nabakanti dita igay. Takari. Ang mga no makariing dagiti nakaturog. At makipagririing mo ito ni insan ko ang nakalungon. Bayang, ikararagag man. Anya? Ni, tatang, nagwapon na ito masidag. Kapag nyo na ito. Ay. Anggol. Imbag tadda ka. Siyak ni kanakam nga tanaso.
Bayaw, kasinsin ko ni bakit mo. Ha? Apa nga? Kasladyak mo tin may sina ti panagkitakin ko na. Nanay, apa yan domeng? Kas kamot lang nakakita italalian. Nataurak ngamin una, Uncle. Siyak, Uncle. Kita anak. Nagtaurak san ka de. Katair tamat ka na ka ni. Kasta. Kita naklata, Uncle. Ita, sumurot kayo kanya. Intayon niya'y impyerno. Impyerno. Intayon. Ayang kaon. Anya dahi nagkimat pagamuan jak amon tinapasama. Tatam, ayan tayo. Ay, ada kamot kayam dito dumeng. O tatang, bida ta. Agasam, nakimat ta. Ngam saan ta anaan-anaw. Anya? Inututan na talang tikimat. Ay, di ka katawa kasta. Addan saging ginamul tayo. Impulasit na tayo tikimat. Ngam, kiking alive tayo pa'y matlang. Ha? Sureta nakatawam. Amom ka din sa dino to'y ayan ta. Nay, sa di na ngagpaiso to'y ayan tayo. Naglawa at tanap ti makitak. Ayan ni Atanasio aka na kanyan. Ay, di ka mo. Madanagan nakmutin. Makita yo, daytoy kasla na tumba a pinuunti kayo. Naruros amin abulungnan. Nagbati dagiti sangada, manipod kadakkelan. Aging gaiti kababasitan asanga, iti aring gawis na. Ngumadda makita yo, apan nakabulong na. San ka de? Wawawain. Kasla bulong na mutin dagita agkarasab it ababasit apapel. Naitay-tayab nga talaga kita. Kat naisabitdan ka na iti aring gawis ti sanga. Adamot kun kunang yo, anya. Isu dagitay na isurat, akar kararagyo. Sinipaw ko amin, kat insabit ko dita. Neaw awansan, dagiti kararag, dagiti agin kakararag. Agure ka man. Sino ka talaga, kaanakan? Naalilaw kayon, da kayo nga agkatugangan. Nakiang ang kalaklaking ka, lakay guste. Sino ka talaga, Atanasio? Makita yo daytoy. Adda ipos mo. Ada ipos mang. Ay, san ka kaanakan? Talaga matasaan.
Siyak ti kanakan ni Uncle Tanas para si Pao kadagiti sinsinan na kararag. Ipon-ipon ng tipos na kanata. Salbag ka Tanas! Saan? O kasam tipos mo, Tanas? Saan? Nagyaman ak. Taga-inap ko na dyan. Ay, Diyos ko. Yadayo na kami kumakan ni Tanas. Domi, mabali namin. Ket nagselebrar ni Timot iti kasangay na. Speaking of kasangay ko itaabulan. Ayan yan. Dandani pa'y malipata kon. Nusan laga po dito kalkalpas kong istorya nga kasangay ti main character iti ending ti istorya. Amang ano jak malagip, akasangay kung tumot gaya mo. Dom, Ah, anyat planom para iti birthday? ha? Birthday? Oh, apay akas na naklahat ka. Di mo ibaga nalipatan manan a birth month mo itabulan. Ay, saan mo eh? Ang kaslakastan, gapot ka doon di pampanunutan. Jak pa'y mapuputan, taglabas ngal daw. Ay, ubing ka pa'y matikunak, Dom. Saan ka pa'y matngat nga agkabaw? Sana pa nagkabaw data. No di kat gapo iti kinaado ti pampanunutan. Kasta ka di talaga ti barangay chairman? Apay ngay ni tatang, idi iso ti chairman kat kaslaawan mat unay ti nagproblemaan na. Ni tatang sa balya akrusa, happy go lucky ni tatang. Isuari ka na mas daaw no saan mo nakita ang nagparikot. Kabailan na alingdan ti pan nakariribok na. Ala, wanan. Uan niya, agsilibrar ka? Ibagam ti planom, tapnamok mo ti aramida. Gusto ba't kit diti ko na ni Rosa? Agsilibrara kiti kasangay ka. Sa bali itan, ta siya akong ti barangay chairman. Adlo ka talaga ti pampanunuto kitan. May saba na ti a problema ka. Tadyak matlangan maiwak sila ti kanayo na panagtugtuglip ko. Sa anak mo takanayo na mapuyatan. Tapno darason nga agtuglepak. Talaga abunggat ti selebrasyon di kasangay mo, Domeng. Tadapay agregalo iti maparti akaldeng. Ay, regalwan na kakanupay ni Mayor. Makitan to Tadyak mo't imbadyetan ti panagkasangay ko. Awan planok nga agselebrar. Sa maysa, sana ka nerwam nga agselebrar. Oray no awan plano mga agselebrar. Ta adamaten sa bali ang nagplano para kin ka. No hapay gidi akong dirigalo ni Mayor iti kalding kanyak Kanya? Pa'y imbutos. Sus, di ka kadagyaman. Ay man ti kasta. Sino nga tamot tinang ibagakan ko na itipit sa ti kasangay ka? Siyak. Anya? Imbagak tipit sa ti kasangay mo ta dinamag na. Agselebrar kakit din. Adalang arudin regalo akalding anayunam. Nay talanga. Kapilitan nga agselebrarak nga ore awan planok. Kapilitan mo't nga agawisak. Tapno addamangan kan agsiday ti may sagana. Kasta, mangiranod ka mo ta, Chairman Domeng.
kanan daro sa kendumeng lakay. Apay. Siyempre, adon to ti makipangan. Amumutan ti nakairwaman dagiti tao diti nagbugsutan. Awan inawisan no adagpasken. Ngem, nasken nga isaganaam ti nga barangayan, ta sigurado nga awan absent no pannangan. Ado ken basit ti sagana. Agpada dayta ure ado ti bisita. Kasano nga agpadamay? Taktika lang ti host wenno agpasken daytan. Ada taktika ti tunggal agpasken. Anya kumamot ti pamayan ti agpasken, tapno mayanay na ti sagana na alaman. Siyempre, agbudget mo ta. Kanilista na dagiti priority para ti may sagana. Gusto ka ba't di dita? Kahit no si kangay ti agpaskan. Anyamot nga taktika ti amaw mo no aramidam. Tapno mayanay ti sagana nga uray pagduaduan no makaanay kadagiti dumaray. Ada taktika anatawid ko iti daydiinang. Angem, hey, secret. Hey. Anya? Inyeg dan ti kaldeng, Dom. Inuwayway dan ti talikod ti balay. O sino tinangyag? Datanod ti lano. Ay, awoy. Nakawayway nga min iti arubayan ti barangay hall. Isa binilin ko datanod ti lano ken tukak ayakar dan dito. Ta dito yung matbalay ti pakaangayan ti kasangay ko. Talaga ang maisaganan ti amin na, Dom. Wala ba na? Kakaisuna nga itaaklang manan nga agselebra ti birthday. Adda pa'y na isang sangayan na regalaw. Apay nga taari ni galuan na ka ni Mayor. Question mark mat kanyak na ita. Ang saan pala da ita ti panunutag? Agselebrarak pa nga umuna. Nakasarita kung dagiti agluto. Kastamat dagiti agserve inton pannangan. Sa balimat dagitay para innaw. Kompleto gaya main. Wanmoy. Tay ko namon. Kakaiso nang agsilibrar kay ti birthday. Medyo bonggamat Anyan. Nagpadai taktupay ti pasadyang hap-ap dagiti lamisaan. Anya? Ay, iso pa yan ay nayon manan agastos no kasta. San abale? Kunak manan, italaag mat agsilibrar ka? Una niya. Sige man langan. Naigibus ko matlabi nasa na ito sinurat ti kapadak a contributory ti publication ti Ilocos Magazine. Kasla nakapapati mo iti fiction story na. Di nakapapati ng pudno. Kunana. Mayat to title na. Makainggan niyo karagiti agbasa. Agpay sungata. Di may papan ka nagiti di makit-kita. Nagiti bagbagada kapre. Tikbalang. Kas kada kaibaan. Sa bagay. Kunada dagitila nakakita ka dagiti kakasta parso ti mamate. Ay, malajak man mapampanunutan. Ay, tanda ni sumipngitan. Ngam awan matlaangan ni Rosa. Sa bagay, nakaluto ak matan. Uray, may rida pa kita. Awan to, ti masaw ni Rosa. Itun sa bang bata.
Nanang, madanag ka na. Saan ko naringan na duming ijibalay mi? Sa dino nga ta tinapanan na kat saan ka numat anak ipagtanod kadatanod tilano. Anya, kasano daytan? Ni tatangay, abangan na mo na tinapanan ni Dumeng. Ay, jakman abo. Ay, lakay. Lakay o may kaman. Apay, ada ka metro sa anak. Awan latawag ni Dumeng kada kayo no sa dino tinapanan na. Anya, awan ni Duming, balayo. Nagsapa na rin mo. Saan kunto pa yan naringan? Anya, Kunakat na niya, wag na kada kayo tinapanan na Anya mo ni Doming. Di naman na pampanunutan nga dagdandanag no kas adi na ibaga ti papanan na. naglukon ngay. Nagmayat pa iti istoryana sakbayan nakaturog kami. Nagis-istoryakit din iti maipapan kadag iti di makit-kita. Anya, Unanang, nakikita ka no idin ititikbalang ken kapre. Nakigayam da ka no pay ken kuana. ay, palso daytan. Ay saan man nanang? Panagnakan ni Apong Kiko. Amo na ka no tinapaspasamak kin ni Domeng iti naminsan. Anya kanumot ya muna ngay may papankan dumeng. Amo na ka no apod no nga adagayam ni Domeng asan a makita. Tanakita na ni Domeng akas la nakapasakwang. Ngam di na ka no nakita tinangsakwang ken kuana. Anya, anya daytan Rosa. Nupod no nga dakas ta aparswa dito nagbugsutan. Kat nagayam ni Dumeng, ay, madi pa kasarsaritaan daytan. Mariribok lakad dito barangay. Nay, napanan ni Duming ngay. Naglukon. Kasanon di barangay. Madanagan ako na yan tatang. Unattended ti cellphone nan. Saan ko na makontak? Tinunamata na turog kayo. Ngumsan mo na nariingan. Kaya ta sa wendeta, naglibas. Tsaka mo tatang. Anyat inis istorya na aya. May panggap iti pugpugot. Kas kadanoan niya ditan a klase ti parsa. Wenno na biyag adi nakapapati. Anya. Inistorya na pa iti maipapan iti kapre kentik balang. Adda ka no suratan na nga istorya. Maipapan iti kapre kentik balang. Agkumpare ka no jay kapre kentik balang iti istorya na. Ay. Kinunana pa'y, abasaag ta ko ano inton malpas na. Sakbay nga i-email na iji publication. Ay. Ang mga nakagura dagiti inis istorya na nabiyagat. Kinidapdan ti asawam. Anya? Ay sus. Amin tula di na mapampanunod. Dapat basit pamade kadagiti kakasta parswa. Sanda kaya ti machis-chismes. Ay, kasanon no kinidnap daket. Pagin nagawan danda kapre kentik balang. Ala, pilay bagbagayo mo tantatang. Kitwan, mga no kaya da kay daan. Ay sa narabrava. Seryoso asaritaan no kasta tinapasama. Kasano nga rodan? Sa dino nga ron di pangsapulan tayo kin ni Domeng. Di ka grunga bagasta. Ala, ibagam kanyak dagiti sinarsarita na sakbay anak katurog kayo. Ta iso ti pagibasaran tayo ti panang sapul tayo kingkwana. Agpatulong tayo kadag iti pulis tatang. Ay saan? Dayta, ti saan mo nga aramiden? Takagura dagita anabiyag ti may bibiyangan. Anya? Datayo latan ti mang birok kingkwana. Saan tayo amang ikarama iti sa balay? Ta mga nusa na kahit dagiti ng kidnap kingkwana. No, kinidnap da.
Anya. San tayo umat nga mo? Ang mga no disnodo mo, tasimuro. Damat pamatik kadagiti di makitkita ako na ni Sufeng aparswa. Tapartwat lati pampanunot dagiti agsursurat iti istorya ti maipapan kadagiti makungkuna marmar na. Ay, agyanak pa lang dito arubayan ti balay da Rosa. Di tasirok ti kay mito ti pagpwistwak. Agin tuturida ko na. Dito yan. Ay bakla ko manitanod tukak. Dakadwak. Ngem. Sanayin. Tama nga no agistorya ka nagiti pada na barangay tanaw. Kat pakaisar-sara kaklakin nga raw. Nasaya at magtaimyanan ni Rosa igibalay. Ay, agkadwadan ken Sufeng no bilang makidnapak met ditoy. Ni. Napay ngay akas lapimigsa ken nakalamlamis mo ten tipuloy. Hey, malyawak mo ni. Ay salbag. Simgar sa paing dagitay kakaisuna abo o ka nagtuboy tituktok ko. Ha? Ay, Inururay ka, Uncle Guste. ha? Ay, Uncle Gusting ko na. Ay, nagdakla parswa ti masilawa. Ay, anya ka? Siyak ni Kapro. Apro? Ha? Kapro! Saan nga apro? Napait ti apro. Sa anak anapait. Anya? Kanak-anak. Iso asumurot ka kanya. Agure ka. Awan ka nakakaskan ka kalaad. Anya ka nabiyag. Di mo lakad maitarus tinagan ko no anya. May saak akapre. Ni! Ay, adaywan na kapre. Adaywan na. Anya nga adaywan. Ha? Umay ka. Apaya nagmasngaad ka. Agsakay kan dito'y tenged ko. Yay! Sakwangan ka. Agpasakwangag dita kapre. Alan, ipangayayan ni Doming nga manugang mo. Anya? Da kayo tinang italaw kini Domeng? Wan, ket no kumpari mi ni Doming. Di mo mo. Yay. Ala, umay ka nanggal gusti. Yay. Sige ka. Panaganan ka iti kaprigos. No di ka pa'y agpasakwang kanya. Aganggal tangaro. Ito turod ko saan. Apay paati wakit din kiniduming. Sige. Agpasakwa nga karukin ka. Kanakan kapre. Imbag tanaawis mo nila kay gusti nga si Morotkin ka. Kumpare ka kapro. Wan, kumparik atik balo. Naiayok mo't laeng. Taimbagak nga angkel ko. Kanak-anak kampay idi. Anyangay. Ayos ka din, timini-mini, katagidi pangganakan tayo. Ay, wan. Naradigos da amin.
Aga diwarak ti ayamuom ti lemongrass nga inanger dagijay babaket nga isot pinagdigos da. Mayat. San tayo nga rudon nga agdadali ti oras? Masapol ang makaduda. Iwan ngam. San kadi nga agdigos dagijay agin tatar nga agkatugangan sagbay nga. Saanan? May mayat numasayop dagiti pangganakan tayo. Tiagat tao apay udda. Pangpakwa. Amumon. Ay, umapalakak sika. Ay, awan matanti kay kayak. Saloy ti salpag na tuyan. Uray siya. Saloy muton. Paritik balo. Ay, salbag niya. Ay, salbag. Nagbayag kayo, Nay. Apo ka pro. Apo tikbalo. Ayan, Nay. Nagayay magbagayaw. Nagkakatar, nagkatugangan. Amang putot. Kanagayay pinadigos, men. Ay, ada dari jay kwarto me. Ay, sus! Ipadioidan, ijayan dagiti pangganakan. Itay pa, yan nagplaster da. Aya. Ala. Intay tuludon dagiti agin tataer nga agkatugangan paritik balo. Ay, buwan. Ay, apo. Imbag dapay. Sayang, pare kapro. Kakaisuna ang nagdigos da. Dagijay din nga agin tatar nga agkatugangan di mayranod. Saan yun nga pala dagday ang katugangan? Agyaman kayo kitday. Taumado tayo. Unmat kit dia. Alan! Ipanyon dagiti agkatugangan na bulog. Maktanganan dagiti nagplastar nga gururay. Bataan na ko, tikbalo. Apay nga inuyos po ti sapin ko. Isublim ti sapin ko. Isublik to, kalpasanti ko. Makitam dayta na kaida dita na arami dabangsal. Apay dayta, nakaida. Yung mo dito sapin ko. Kalabing-labing mo. Yay! Oh my God! Makikaida ka iti abay dayta na kaida di tabangsa. Ay, saan? Ay, manyak! Ay, dumay! Ngayon mon! Tulungan na! Tikbala. Adat sangot tikbalang di balay na rusan. Di pala nakasangpat ni Rosa. Agyaman na. Taga-inap na na dyan.